Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo ku itariki ya 15 yari iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Akaba rero ari inama yafatiwemo imyanzuro itandukanye. Kuwa mbere tariki ya 15/2025 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri ikaba yaragejejweho ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri 2024-2025 n'itangira ry'umwaka w'amashuri 2025-2026. Hagaragaye umusaruro mwiza mu byiciro byose by'amashuri abanza n'ayisumbuye, bitewe ahanini na gahunda nzamurabushobozi n'uruhare rukomeye cyane rw'abanyeshuri n'ibigo by'amashuri. Umwaka w'amashuri 2025-2026 watangiye neza ku itariki ya 8/2025. Ababyeyi barakangurirwa kandi gukomeza ubufatanye n'ibigo by'amashuri kugira ngo umusaruro uva mu myigire urusheho kugenda wiyongera. Inama y'abaminisitiri kandi yagejejweho imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga 2026A, isanga rero igeze ku ntambwe ishimishije. Abahinzi barakangurirwa kandi kurangiza gutegura ubutaka, gutera imbuto ku gihe no gukoresha neza inyongeramusaruro, no kuvuga imbuto ndetse n'indobanure n'ifumbire, kugira ngo rero barusheho rero kandi kubona umusaruro ushimishije. Inama y'abaminisitiri ikaba yarasuzumye intambwe imaze guterwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, kongera umubare w'ingo zifite umuriro w'amashanyarazi, kandi umuriro ukaba ufite ingufu zihagije kandi ntubure. Ingo rero zigerwaho n'amashanyarazi mu gihe zari munsi ya 2% mu mwaka wa 2000, kugira ngo rero intego yo kugeza amashanyarazi kuri buri rugo n'abantu bose hari ibikorwa remezo by'iterambere izagerweho, kandi ibikorwa remezo byayo bikomeze kwitabwaho mu buryo bunyurambye. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe ko harimo rero gukorwa ivugururwa ry'ibyiciro by'amashanyarazi bitigeze bihinduka kuva mu mwaka wa 2020 nk'imwe mu ngamba zo kwihaza mu bijyanye n'ingufu mu buryo burambye. Inama y'abaminisitiri kandi yamenyeshejwe imyiteguro y'irushanwa ryo gusiganwa ku magare ku rwego rw'isi UCI. Ni ku nshuro ya mbere irushanwa rizaba ribereye ku mugabane wa Afurika, rikazabera i Kigali kuva ku itariki 21 kugera ku itariki 28 Nzeri. Iki gikorwa rero imyiteguro yose irimo rero kugenda neza. Abaturage barakangurirwa kandi kwitabira iki gikorwa cy'imboneka rimwe, baryoherwa rero n'icyumweru cy'isiganwa ry'amagare. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe gahunda yo kongera ingano n'ubuso buteyeho amashyamba hamwe n'ibindi bikorwa byo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu gihugu cyose, harimo n'imijyi. Ibi bikorwa bizagirwamo uruhare n'imiryango hamwe n'abafatanyabikorwa, kandi bizafasha u Rwanda guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kurengera ibidukikije, guhindura imibereho ndetse n'uburyo bwo kubaho no kurema amahirwe y'iterambere rirambye. Inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano y'ubufatanye hagati y'umuryango wo kurengera ibidukikije witwa African Parks Networks na guverinoma y'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri rishyiraho amabwiriza y'imyitwarire rikanagenga komite z'imyitwarire mu ngabo z'u Rwanda. Iteka rya minisitiri ryemeza ko abantu rero bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange kugira ngo hubakwe urugomero rw'amazi n'umuyoboro wo kuyakwirakwiza uva mu karere ka Gicumbi werekeza mu karere ka Nyagatare. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bakurikira: uwitwa Bwana Victorianka Obiang Maye, ni ambasaderi wa Repubulika ya Equatorial Guinea mu Rwanda, afite icyicaro i Brazzaville muri Congo. Bwana Hussein Saif Aziz Al Harti, ni uhagarariye inyungu, ni ukuvuga Honorary Council z'ubwami bwa Oman mu gihugu cy'u Rwanda. Bikorewe i Kigali tariki ya 15 Nzeri 2025. Dr Justin Nsengiyumva, minisitiri w'intebe, niwe washyize umukono kuri iri itangazo. Hanyuma rero reka turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa.
babwire ko Brigade General Ronald Rwivanga ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, akaba yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bufata imyanzuro ivuguruzanya uko bwihakana abaturage bari ku butaka bwayo ubwo hakatwaga imipaka y'ibihugu, nyamara kandi bukemera ko abahungiyeyo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 ari abaturage bayo. Ibigarutse mu biganiro byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa demokarasi ku itariki ya 15 Nzeri 2025, Brigade General Ronald Rwivanga yagaragaje ko impamvu n'uyu munsi intambara mu burasirazuba bwa RDC ikirota ari uko ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo na FDLR bashaka kwica abanyamurenge. Ati uyu munsi guverinoma ya RDC yemera abantu binjiyeyo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 ati nk'abaturage nyakuri ba Congo bitwa Wazalendo, ariko abo bari bariyo mbere bagombaga kugaruka mu gihugu. Inama ya Berlin yakase abo ngo bagombaga rero kugaruka mu Rwanda, ariko abagiyeyo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 bagomba kugumayo. Murumva uko kuvuguruzanya. Ati ryo niryo zingiro ry'ikibazo. Ati ibisubizo bya diplomasi bikwiye gukoreshwa mu gukemura ibibazo by'ibanze bitera iyi ntambara. Magingo aya mu ngabo za FARDC habarizwamo benshi cyane mu bahoze muri ex-FAL, ubu bagize FDLR ikorerayo byeruye mu ngabo z'igihugu. Ingero ni nyinshi z'abasirikare bahoze muri ex-FAL binjiye muri FDLR ubu ifatanya na FARDC mu rugamba rwo kurwanya M23. Aba barimo Ntahunguka Pacifique uzwi nka General Omega, General Gaston Yamuremye na Brigadier General Gakwerere wafashwe na M23 akoherezwa mu Rwanda afite ibirango by'ingabo za leta ya Kongo. Brigade General Rwivanga avuze ko ibibazo by'umutekano mu karere byakemuka mu gihe impande nyinshi cyane zishoboye gukorera hamwe mu gushaka ibisubizo. Ati natanze urugero rwa RDC aho navuze ko dushobora guhindura ibiri kuba mu gihe nk'akarere twaba twemeranyije ko bikwiye gukorwa. Ubu twemeranyije nka EAC na SADC ko twishyira hamwe tugashaka ibisubizo. Ashimangiye ko mbere habayeho amakosa y'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zibanza kwirukanwa, bazibwira ngo ntabwo muri kurwana, reka tuzane za SADC zirwane. Muzi ibyabaye, ntabwo wakemura ikibazo cya politiki ukoresheje intambara. Ati byapfiriye mu ntangiriro. Brigadier General Rwivanga yavuze ko ingabo zari muri iyi ntambara ari za Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania, abacanshuro b'Abanyaromania na Wazalendo. Ati hari ingabo za leta zari zifite ingabo zirenga ibihumbi 75 barimo Wazalendo ibihumbi 50 ibihumbi 25 by'abasirikare bafite intego imwe yo kurimbura itsinda rimwe ry'abantu bitwa M23. Muri Mutarama 2025 ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma na Bukavu n'ibindi bice bigize Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ibihugu bitandukanye byagiye bivuga ko uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa RDC wafashijwe n'u Rwanda, ariko rwo rukabihakana ndetse kandi rugatanga n'ibimenyetso bibivuguruza. Atariko abantu ntibagira isoni. Atireba ibyo bihugu byose hanyuma ukavuga ngo M23 ifashijwe na, ati yatsinze. Ati ikintu nababwira ni kimwe, niba uhisemo gukoresha imbaraga za gisirikare byaba byiza uniteguye mu bijyanye n'ubushake bwo kurwana, kuko abo bantu uri gushaka kwica buri munsi bafite ubushake bwo kurwana kukurusha. Ati ntaho bihuriye n'imibare. Mu gisirikare hari ibintu bigera kuri 3 bituma abantu batsinda urugamba, harimo ibikoresho, ubushake n'impamvu byo kurwana. Icya gatatu ati kikaba amayeri n'ubumenyi. Byo ati bishobora kugirwa n'igisirikare icyo ari cyo cyose ku isi. Yahamije ko abacanshuro b'Abanyaromania ko bari bafite amayeri y'urugamba n'ubumenyi n'ibikoresho, ariko nta mpamvu yo kurwana bari bafite. Ati ni kimwe n'ingabo za leta RDC. Ati kubera iki? Ati kuko ibyo bakoraga atari byo. Ati bari kugerageza kurimbura itsinda ry'abantu kubera ubwoko bwabo. Ati ntiwatsinda ufite iyo mikorere. Brigadier General Ronald Rwivanga rero yavuze ko mu gihe umuntu uhisemo gukoresha ingufu za gisirikare akirengagiza gukemura ibyerekeye uruhande rwa politiki birangira akomeje gutsindwa. Ati ryo niryo kosa rero guverinoma ya RDC ikomeje gukora uyu munsi, kandi bazakomeza gutsindwa nibadakemura ikibazo bagihere mu mizi. Ati nibadashyira mu bikorwa ibisubizo by'ikibazo byo mu rwego rwa diplomasi ndetse n'ibya politike. Yashimangiye ko imiryango y'akarere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari biri mu nzira nziza zo gukemura ikibazo. General Ronald Rwivanga yavuze ko u Rwanda rwemera buri wese ushobora gufasha mu biganiro bya diplomasi, hakemeranywa kubifatika cyane cyane bigamije gukemura ikibazo, ariko hagomba kubaho ubushake bwa politike kuri buri ruhande. Akaba ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigade General Ronald Rwivanga, aho yavugaga ko RDC yahaye ubwenegihugu abahungiyeyo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 barimo abari basize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, yarageza ikihakana abaturage bayisanzwemo
cyangwa se bayisanzemo hakatwa imipaka.